Kurekwirwo arutwo aria mekire kigeranio gia KCPE mwaka-ini wa 2017, 2018 na 2019 maingirire thukuru cia kothi cia moko handu ha gutwarwo thukuru cia thekondari, undu uria uroneka ta maramukira githomo kimakirite miaka. Huko Mwiza, out of 23 children in that village polytechnic, 15 walifanya 2017 and 18, and they are 14 years. Itua riri rirongoreirie gutigirira arutwo aria maraingira thukuru cia kothi cia moko ni makinyitie miaka 18. Anene aya githomo ni mekirire nganja kothi iria mwana angiamukira atakinyitie miaka 18. Oho ni mahinyiriirie ati no nginya itua ria thirikari ria gutigirira arutwo ni maingira form 1 gicunji kiigana kwa igana ni riakinyanira. Wale watoto wako below 18 years and they are in a village polytechnic, wote ni form 1. Na usiongee. Kazi yako ni uniform na nini? Na lunch. Anene aya githomo ni maiguithaniirie thukuru wa muthingi wa Kibwezi ukorwo ukihambio ngathi na gutuo wa gukomwo na wa kuinuka o muthenya niguo gucokia riri wa githomo gicigo gia Kibwezi. Time has come to reclaim the lost glory of this school. Tuliongea na wazazi, tukaongea na walimu, tukasema leo tukuwe na mkutano maalum ndio tuweze kuweka mikakati ya kufufua standard za elimu katika shule hili, tuirudishe vile ilivyokuwa miaka ya late 80s na miaka ya early 90s. Kama unachiweza na wewe unafanya kazi, unaona mtoto wako anakusumbua, mlete boarding. That is why we are working around the clock na board na management. Tutengeneza dormitory ya wasichana pale na ya wavulana iko hapa kwa wale ambao wanataka kuwa boarding. We cannot force you. Itua riri ria kuhamurithia arutwo aria matakinyitie miaka 18 kuma thukuru cia kothi cia moko rironeka rigithie mugaru na itua ria thirikari ria kuria andu ethi maingire thukuru ici niguo kwamukira kothi cia kumahotithia kwiyandika mawira. Ngiribotera Inooro TV, njitagwo Bio wa Wambui.